Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe akuzoi VMRO-DPMN se po përpiqet t'ia faturoj Bashkimit Evropian përgjegjësinë për mosbatimin e reformave. Filipçe tha se deklaratat e ministrit Mucunski në Bruksel janë manipulim klasik politik, duke folur një gjë para qytetarëve të Maqedonisë dhe tjetër gjë në Bruksel. Mucunski grmnал во Брисел. Тимчо. Ова веќе звучи смешно само по себе. Но она што воопшто не е смешно е дека криминалната група на ВМРО преку нивните медиуми сега, внимавајте, ја обвинуваат Европската унија дека не се спроведуваат реформите тука кај нас. Повторувам што објавиле. Тимчо Муцунски, министер на криминалната група ВМРО и во име на шефот на бандата Христо Мицкоски, грмнал во Брисел и обвинил ЕУ дека таа е виновна што ние не ги спроведуваме реформите како услов за продолжување на преговори. Nga ana tjetër, VMRO-DPMN akuzoi LSDM dhe liderin e saj Filipçe se punojnë më shumë për Bullgarinë se sa për Maqedoninë. Valentin Manasievski tha se LSDM-ja nuk ka mbështetje nga qytetarët dhe po përhap kaos mediatik, pa asgjë konkrete për të ofruar. Ai shtoi se pretendimi i LSDM-s se ndryshimet kushtetuese janë hapi i fundit drejt BE-s është I pavërtet. СДС и Филипче свесно шират какафонија во медиумскиот простор, бидејќи се загубени и немаат што да понудат на граѓаните, освен лаги, измислици и манипулации. Затоа СДС и Филипче велат дека уставните измени се последниот чекор кон Европската унија, додека новиот бугарски премиер Румен Радев категорично во секој негов настап вели дека по уставните измени Бугарија ќе има и други барања. Дека уставните измени се последната пречка за Македонија веруваат само Венко Филипче и оние лојалистите на Зоран Заев. Ndryshe, rruga e Maqedonisë së Veriut drejt BE-s është e bllokuar për shkak të ndryshimeve kushtetuese, të cilat nuk po bëhen e që janë kusht për të vazhduar mëtej. LSDM, BDI dhe Vlen janë pro që të votohen ndryshimet kushtetuese, por pa votat e VMRO-DPMN-s nuk arrihen 2/3 e nevojshme.